school ni ada tengah speaking juga dengan English nama school. Tapi dia cuma ngenya sedang ni suka ban introduce kemudian begini. Macam kalau kita di doktor dalam ni, ini selesai di Sami, ini research scholar apa MIT University Mumbai bagi research. Ya, journalism. Yes. Ini pada dia kira khasati yang dia PhD ya subjek ini bagi dia lecturer apa Shillong College. Baru ini member jangka percaya due to the international network. Ketika percaya due to the ketika keluar jangki sama orang presiden kebangidan pokok India bagi dulu kita sebab juga kali kita terang ni saya ke international network. Kemudian hendak kita cakap ya ki professional affair dan ki lawyer apa school code dan ki profesor ki Asian College dan dulu ki doktor ki lagi pakai. Haru mentang di dalam hitam kerana dia tangkap WhatsApp group mereka group macam ni. But asua bagian ya kami simpan dekat projek akhirnya ki power barang ke lockdown mo. Ki member jungi haka individual capacity juki ke dina juki daerah pi bubul di semla. Bagaimana pas ke jelak ke mahkamah penyiar ke train ke bapen lu bisa bak tata ni kan mau kami Pak Daniel dan doa nama nak di kota di Isamiru pada Mumbai daerah kebun di semla ke bah standard style dan ini ni ba using this July nak buat Chennai bak tata kita tadi kekam ke train kom ni kekam gimana ni kalau ba tadi nak takada kalau ba hadir ba kini ke grup jongi karena ni kok kami siap maka kita itu problem ni mo ilalek hasti tatip ada hasti bati nang seksyon nak ada siap kunjur kusnong ke ba dan marjan bak sang siap kita pun pa ko wege jinge kita kalau ba kemudian ke school bak kita nak pedang dia dari kita ni school yang mana sabar senang jadi saya kada siap kada ke school ke ba kada seng nanti sota dari harus nak ada kunyo kita mau hadir ke public hearing ke ba ke babur ke ba ke la pasya ya ke jinti rendam suka kelap penduduk no ke school bak nikah itu kira susah aku ini nikah dari mah tidak syakam ke sultan nama kia dan betul tak lagi syakirnya ini nak lihat juga percaya jadi dari kebetulan nikah lek jadi kelihatan dua ikon seperti itu aku buat dari yang ini kira rak yang kan negara puas kalau kudu ujungi kan negara kudu kalau perkat bah kan sedang yang kan ke school teh habis bahkan ke school bisa bertanya banyak program ni di Jerman juga construction committee kejeng tu jungi ban sengin ke school kalau bah kemudian kalau mungkin ai bah kejeng nak kejeng start ya ki help ke berat pada tu kesnom ya ki kena ke belakang dia ke belakang san kam tak dia diberi waktu betul buat haka jendek ni cerita itu pada ki ko amani school ko itu ba tangga jaga ke masuk kilometer ke hapan sarang bagi khul mungkin hapan ino ya kesnom ba ino ya ke yang kesama ino ya bagi khul di balik ya. Dan nak kalian ke grup jungi ni lah pakai apa yang sering dengan school. Maka jumlah jungi ni kalau bah yang feel dia mat kerpa caki pada pas kami jungi sudah dibawa di ka reksi jengja bar kejelah bar kowe bar kunjuru. Ni lah sna ya ka kedua shot dan kedua ke bah sahabat Aisyah ni akan menjadikan ke mesti bakanang bahkan dia ka di kementerian jungi kan ni kan viral mah dulu nak kalian ke berkat masing makan kita apa ya. Banyak snokin kami bagian Chennai dan school. Di baru tay kembali school ke ini school kalau compare compare dengan school. Saya kemudian juga ni berbatai ya kan blueprint pada kita dia juga school. Langsung kita datang separate ya kan ini kubur mengingat dalam tentang Presbyterian Youth Today International Network. Di balengi kod International Network nomor 1 di kun kasih jungi sama kasih di populasi dari Amerika. Kemudian Shibilat, kemudian Singapore, Taiwan, kemudian China, mereka deki ikon Presbyterian. Tinggi kuat perubahan include lang yaki, tak ada ikut ke international network. Mereka bisa tu ikon sama Presbyterian kita bisa Wales, ketika kaseng kemeja ni mana Wales, siapa Presbyterian Church USA dan ingin kuat ban kang kan ni ke jengnya lang jungi pada tang para Presbyterian kalau opennya baru hanya kena sama. Di Ansia tu EP nak kedau ni lang kumia, hendak kumia boy banyak locker lock lang kumia te. Ya sungguh tu menganu do senam Arjar San papangale PhD research work atau London School Economics bilat. Ngapek ia kata ke jingkata jengka Supreme Court logging ban kang 1996
kaya entah tengah nak tahu kan kejing kata siapa West Coast si post na tengah poi sitai siapa domusia atau ke po be mahopeng di orang ramai pe igi clown me dewan pe dulu igi kejing kata jang kan ka jing ti uranium balap menchua bat kumno ka kata igi prioshin ni te bangai kendo ime expility bat kertuki pasong song domusia ka long lo khatsan slam menchua tengah kalek kan data mo ngapai tengah pe igi kejing selen ki lom ki wa kejing hyang jing tu long tengah wa kan ai ka da long ni long ba kala backfire ka to Supreme Court logging ba namar babli ki nong rap ki nong khaide juni khamyo de ki be la ka shi once ba chimet kim don la cho ban de ban khaide ki le kno ban lian jai khun ki he ki shi pan thang dot ot lo di ki den ru thang ranga ka tang ban em te kamdan ko ki be ka alternative babli te ngape ki jing kata te ngong ni hap thau di ki be project ka ban em ni ka me marian ban thung ki den ru ding so ki jing thung ki jing rap ru Rebang apa itu si pada mesti apa kelak kami mariang memar bakila ti ya gitu ki mar po kendo pui do kelak bon ko mi ni gitu ki di boreholes entah kita tu ki tangru si po nong ba jindring te ka do kelak ka long bi ka air ka long bi entah ka kendo ka long bi tengok nong rap jengi ti kelak kata kan situ lah ngin pembek ikan te 2007 pak kedan ko tu public hearing te bon ni ki nong song situ ki ong en kalau kayak basumsi kau hadirin yang untuk public hearing itu LP school di Laju dan ada mencuah itu isinong dong siap kila kang no di untuk orang ba lingdo ru beri kunung kong jadi kong spiliti orang ba kurang ren ki kem yu di no hikai dan ada bawang no yu bawang itu school kalau siap kayak jadi orang basumsi nama ki syale dan ki kon ki hajar jadi ki kena mo kena red ki bam dan boleh kalau untuk sukar nama besok siapa yang kelar email ngalai pet biang untuk kepala mana semua berkila betul gitu kita dengan pet kila leak sisa kila apa sisa tapi itu kepala dan email apa yang siapa yang kelar ngalai pet si pet imla akaran show beli si tiap macam tiap si orang baik school di pendek nggak ada macam akaran rupa ngai kendo bikin ni kisamna na ke Presbyterian News de pokoknya tu bangawan pe email berjaya kita dengan kami trailang macam ini terus school tengok Inilah aku know ke Presbyterian Youth Today International Network. Tong ini adopt no ini shino. Ini sedang di school, tu ibarat namar ke school kadai ke base mo, jeng keting start, jeng nang tu pat. Ini kuat ke school bahkan long unique. Kemudian tang ke school building RCC ini kuat ban ikai ru ikna sama situ bikin yang kejat lajang. Kuat ban ikai ki kuno bikin rap, kin riang, kuno kin perjangam mega memariang, kuno kin sangat nak tu bikin tang cloud, kalau English dikidiang baru khoi kuno bikin ri kijing ri. Ni semua ki masih ki blang u coffee u long bahasa tu tingi ko ban hikai kena bikin test ya kita ki kendo test ya ko thung di ding so bo ki jingri khang ba ka tu ko kendo ka bala long ta ka bala yak la ban imbiang pan mi ka sbo te ka ne ka school ka ban long unique te ka design ro ka ban long unique tingi ko ban long kum ka tu ka green school ka balan spo bali ka tali ki sana de ki see all bamboo attached na pa tingi ko ba kin long ka school ka bala ban long nak water harvesting nak ketemu man collect ya ko slab ti ko pung ko pahe bahkan filter nang tu entah ka light come down situ tingi ko ban buat di solar panels kenang ba ban sustain nak boards ni ko ban buat di compost ki bioorganic waste kenang ba ki jing bam ki balong ta kan ki bala ban yak ki snasbo kenang bangin ice bo jing thung tak ko ban buat sentir ki deng ki seed ta ban le kita berhal dalam kampus school ko biang Ini pak ban boro i separate room, kumki guest room, na ki wan na shabar, ki bon na PhD, na ki beki states, na ni ki na shabar ka niru, ngila ban host ki hang tu kan kin dan kam ban shom ki no shom shom. Ai tu school hi dan ikin ja staff room, guest room, bala ban shom ki research scholars ki bala wan pule wan tray, na ni ki exchange students, ki volunteers ki ba dan ki sak pair banyak trailang marna po bilat na po di Amerika bon bagi kena samla ki ba kumta ki don ka gap year te shwa bakin graduate ki le shang ki patay brakoi ki hap tray ki hap yo kata ka field based experience lan ke developing country experience ki don ki teachers abroad ki kwa te lang dan pa i kamra la jong ni la ban host kan ki teachers abroad ki la on one bar ban hikai kena jini kita ban yo scholarship ri kena na shuto ban I scholarship ki bikin let shabar kari ni sha Riparen kumta banyak trailang banyak research lang kena kasi bagi kena iban bar na bar ka jala na sabar ka ri sundan te kata ka de ka thong juni
ni ko ban sna shot i lai kamra LP school ang tungin sa extend ni ko ru ban le ka school ka ba kham he khnang ba ni la le ka survey gidan tumba khandai tli ki shnong jan ka domosia tela da ka dan ka English primary school ham to ka ba biang ka standard ka balong ka green design sustainable design kan tan khna baro ki ti than bikin wan pulian to tingi ko arban wan ra ki volunteer teachers ki ba nang ne banyara na ka seng jongi na ka network jongi ru idan ki engineer ki doctors ki lawyers ki journalists idan ki bale ki PhD ki ni ki PhD scholars bro got aside te ni ko arban ai ki jing nang jing start kan long kum ka example ban le chnong kun dong te amagi khna jongi menta ki la pas ki nang class start ki show tang start nre ki jing dan kam jongi ka deshi ki pot tam sikipot Assam, sikipot Bangla, senang kendong. Ini jeng senang jengi in long no jeng penkela ikna samla in tanya ki nasor senang kendong. Banyak rap lang, banyak penjengam lang ya kemai marian, banyak shna lang, banyak puson lang, ini aibot lang kupta teater. Tekani kedai ka jengkuak jeng mi it, shopping club ila orang na pendat ya kene ka thong. Te marwe ting amla tinga khot lang bi ni ki sipai jongi na Presbyterian Youth today tinga sutuna ba manta kasngi nglai don lang ne ka first press conference te ni ko abanya shna sendia kendia mo small is beautiful te kena don show ki we kena samla ki ko aban join ni sungo ba contact yang ni don ka Facebook group ka YouTube channel ila shna isami in sapan i film i documentary by edit himai ki ala one page ka fact finding mission te kumbang ile ya kene domosia lara kalong kau ngin nak ban le kiwi ki cakar ki badon kameng im dei tang ni ni tang jing sedang baret mrengi kwa ban pergedet tia kena samla dei tang kejela jongi kena samla all over India all over the world ban join lang ban ni ban ya try dam ta ka jing pha jong kamei mariang ban pen kela biang syaki pom men shop pen ko ki pen sboi kendo ban pen jengam ki cloud namar da kim don syaki cloud mangi kinograp jongi kin sayak kita long kita jebol lut ngin dam show jing kwat jikya kababia. I'll just speak in English because there are also English papers here. We are gathered here together as a Presbyterian Youth Today International Network.